23-декабрь Ош шаарындагы идиш дүкөнүндө турам. Сиздер сураган идиштердин бааларын тартып көргөзөм. Идиштер 6 предмет экен, 6800. Acaba 5'te koşup böyle, ake 5'te. Мындай люминарк идиштер 2000 сом экен. 2000. Torbeke maşı bo'ladi, aka savdodan sizlar. Seri bolsa 2200. 3,5 сом. Сковорода казандар 3,5 сом. 2,5 сом. 6,5 сом. 6 штуктан 26 персонга. Мындай тонкий фарфордан идиштер бар экен. 70 сом. Чынысы 120 сом. 47 сом. Чайниги 405 сом. Мындай 130дан экен, стакандар. 130дан. Стакандар 350-ге 6 штук. Мыналар 400-ге, 400-ге 6 штук бу. 400-ге 6 штук. Сүйлөштөн уялып атат сатуучу. Графина болсо 700 сом экен. Ромашка тарелкалар 110. Квадратик 250 сомдон экен. Мына кичинекейлери 50, чоңдору 60 сомдон экен. 60, 70, 80. Пиаласы, чынысы 35 сомдон экен. Чоң чынысы 60, тарелкалары дагы 50, 60, 70 сомдон. Багемалар 7000 сом экен. Набор сатылат экен 7000 сом. Мына тарелка чынылар комплект сатылат экен 12000. 12 штуктан 72 предмет. 12 адамга. Бычак наборлор 750 сом. Кашык наборлор 1200, 1300, 1400 сом дейт. 2500 сом экен. 1900, 2200 сом. Анда блендерлер Samsung 2200 сом дейт. Бош канча? Ошондой 2200. 1500, 2000 дейт. Кызыл пробкадагы 2000. Карасы 1500. 950 сом. Тараза канча? Канча таразаң? 1,5 сом. Чынылары Жылтырагы барлар 25 сомдон, 35 сомдон чоңдору, 40 сом. Чоң чынылары 35. Эң чоң размерлери чоң бар да. 35, бар да. А тарелкалары канча? Тарелкалары 15, 18. 15, 18 дейт. 15, 18. Мыналары чавалин, салатницалары. 35, 45. Чайниктери канча? 100 сомдон. 100 сомдон. Мына аштактары канча? 50 сомдон, мындайдагылар 45тен жылтырак жоктор 40 сомдон. 12 сомдон, 15 сомдон, 3 түрү бар. Кичинелери 11 деми? Кичинелери. Каймак пиалалары 10 сомдон. Мыналар 10дон 15 кеткен экен. Кичинелери 10. 15. 28 сом şu çoğu. 12 сом. 25, 28. 28 сом. Açılır kança eкен? Çınlar mağla 70'ten. Mananası 35 som. Manana 20 som. Rakçınalar var mı? Jönököy. Ha? Var mı? Jönököy çınalar. Ben jönököy mana.
20 so'mdan. 20 so'mdan. Şunun original da bo'ladi. Original mana 70'dan. Piyalasi 50'dan. Çaylıkları Çaynaları 200-250. Ama Prastoy'daki 100 so'm çaynaga. şular ekan da. Mola 70'dan, mola 65'dan. 70'dan bu ham. Mola 40 so'm 35 beramiz. Mola kichkinakasi mochinalar 20 so'mdan. Mola cho'nglari 40 so'mdan. Padmıslar qancha? Patmos 80'dan 200 so'mgacha. 200 gacha. Buna var. 150 so'm, 130 so'm. 80, 100, 130, 150, 200. Suka fruktlar. Qancha bular? 70 so'mdan shu. Razında. Mola bor. 280 so'mdan 6 shtugi. 6 shtugi. İran bu je. İran degan. Mola bor. 250 so'mdan. Razında turlar. Rasındagisini ko'rsatsangiz boshqacha o'xshaydi. Bu cho'nglog'i. 300 so'm. Buna aslında Mola 250 so'm. 50 so'm. Ama konfet misalarında ko'rsatыңызchi. Mana insonlar 250 so'mdan tortib 650 so'mgacha. Mola bu 250 dan. Qancha shtuk bo'ladi? 6 dan badi. Mola 350 so'mdan. Mola 650 so'mdan 6 shtugi. Mola 400 so'mdan, 300 so'mdan ona. Ba'zilar 500 so'mdan jur. Bunlar tugan mağazadan bak. Şular 75 so'mdan shtugi. Yabirsini ham 80 so'mdan bular. Mola kichkinakasi 300 so'm 6 shtugi. 28'den 30-35. Mola bit 35'dan. Cho'nglar 40'dan. Şonkyalılarıçı. 40 so'mdan. Mola 65 so'm, 75 so'm. Şunu ko'rsatыңыз. Mola cho'ng'i 75 so'mdan. Mola 60 so'mdan. Hmm. 100 so'm, 350 so'm, 400 so'm. 450 so'm. Plastmassa nimalar? Buni egalari yo'q apa. Allah aşkına. Bu şu 4,5 mi? 50 personda. 50 person qancha predmet? Şu 50 person olsa 8 tadan bo'ladi. 8. Bunalar qancha? 5 ming so'm. Qancha predmet? Bu ham Qancha 50 person. person? Bular jangu. Yo'q, bu ham eski, 4,5 ming. Bu ham 50 person. 50 person. Jangulari 102 person. 102 person 12 ming so'm. Ama 72 person 10,5 ming. 10,5 ming so'm ekan 72 person. Bunalar qanchadan? Ular hecham 16 ming. 9 ta predmet. Bagemani ko'k. Narigi mexyor, kumush qo'shilgan, u 20 ming so'm. Bu ham 9 ta bo'ladi. 9 ha? Narigilar 6 ming, 5 ming. Nari? 72 person 10,5 ming so'm. Olar ham bazan Qancha aytib beraymi? vazalar? Buna 230 da 220 dan qilib beramiz aka. Bunalar ham Bunalar shundan. необычный ekan. Bular Qancha? 350, 320. Bunani ko'rsatib qo'ysangiz Bunalar bersangiz. ham 330. Qaysi? Buna 450. Buna noshkasi yo'g'i 330. Ba'zi turi. Bunaning noshkasi bori 450 so'm. Bunalardagi 450, 500. Bular cho'nglari. 500 buçuk. Üstündekilari 320, 330. Buna 650 so'm. Bu 650 cho'ng. Sonraga nima qilasiz? Ha, choyni ichib keladi. Tuz qo'yib turasiz keyin. Ha, tuz qo'ying. Bular qancha? Bular 400 so'm buna. Qancha u bichim? 6. Bularchi? Ular bundan qoldimi ekan? 120. Qaysi? Buna 6. 6 400. Buna 320 6. 6. Bunalar
350'den altığı. Bakın şular hazır. Bunlar masal qancha? Nasıl salgıçlar mı? Ular 150 so'mdan. Bunlar sahri salgıçlar 80 so'mdan. Danası. Danasi 420. Alma üzümge. Ekan korзинаga o'xshash. Nalarda qancha dedingiz buni? Ular mana kichilari şu 230'dan qilib beraman. 250'dan, Nalari? 300'dan sat cho'ndoqlari. Nalar qancha? Kichilari 250. 250 ekan kichkinalar. Nalar qanchadan? Ular 1800 so'm. Qaysi? Ular 2300 bo'lish kerak. Sen nasıl bo'lish kerak şey? Nalar basini aytasizmi? Ular 1800'dan. Bular 1800 ha? Evet. Bo'lchi. Buna vazalardan var 300 so'mdan. Birosi, ha? Danası. Kichkinaki qancha? Şimdiki bunalar 6 ve 250 so'm. Bunalar var ama şu 250. 250 ha? Mana qilsangiz qancha keltirish? Rezilyonkalar bular danası şu nerenisi? Rezilyonka. 250 200. Bak tegizi 200 nerenisi 200. Bu 200, buna разделенка 250 so'm. Altı kişinin tarihkası bu çok var. 600 so'm bu. Ha, altı bunlar biraz sonra. Bunlar 770 so'm altı o. 750 670 malda şunday. Bunlar kişineleri 270 so'm altı o. Malları da kaç 700 so'm. Mallar 530'dan. Şunda çoğunluğu var 630'dan. Altı. Bular optombalari. Evet. Komplekt mi? Bu 2318 tali. 12 tali var. Onlar 1600 so'm. Ne var? 6 çoğun 6 kişi